Whalawhalahi atu, hane e tau wala tala tutupu. Hane whae tau siu se e matakau koutou he motu ke whakahoku ai ua e whakamanatu wanga tū seu tau, tari mai he oa tuai e toko seu limungufuru e tama he motu ke he whilaku taki whakamua he lalolangi. Whakatu tāla e whahi whakaako tama he motu mo e taha aonga whakamahani mai New Zealand ke whai whakawhituyanga ke lata mo e tau mga ahi mua. Lali ai e ka lesia Kirisiano niwe ke whakahohua e te fuata ke kauwhakataha ke he tau wheua whawhau sino mo e whakamalolo ai e tau mui whakanganga. Koe oki waha tapu loa ni hangawa te kei tō hai e whala tau hiki kianga ki ke lata mai whalu whakahoanga pia fuki mo e tau whakalele. Koe tau nei kua amana ki ai ke whakamanatu ai e tuanga tahe seau tau tari mai he ua tua e koutou ha Australia mo New Zealand ke whalakutaki whakamua he lalolangi mo e kau whakatahi whoki a Niuean. Koe loa he laulahi e tau tangata mo e whakamanatu ai ke he tau takitaha alu tōru e tau tangata taha seau limungufuru e tau koutou ha Niuean ne kua ua tua ke hukui e motu ke he matakau koutou ha New Zealand. Koe mahina nei hapelila whoki ne kua matalahi e motu ke whakamanatu whakataha ai mo Australia mo New Zealand e aho koutou Anzac. Whakatutala mo e takitaki he matakau RSA ko Charlie Tawaka hangawia ke tau amana kianga mai tau nei. Matura non whoki ki marikisa ke maturu ha e doutor he motu e mahuinga ia he tu seu tau he tau whanau Niuean ne watu he whalekutaki whakamua e laulang. Ke waono nia tau tōru kaha ke he Anzac a koia. Kai ono whuke tau tōru ke he mahina hao ke topa ne toka e he tau whanau Niuean e motu nei ha tau tōru. Si koe mena hea ko mana tō matūru e komisi ki ai ke whakamanatu e seu tau ia he ua e mahina ia. Seu tau he Anzac tōnga New Zealand mo Australia ke he mahina whou nei. Si pia whoki na tau seu tau whoki ni ha tau mena taha anganga taha ia ni. Kai whakadūho e tau tūru e mahina koe topa. E tu e seu tau haniwe he o ke he tau he laulangi me toi e maka ke whakamanatu ke seu tau he tau whanau nui. Koe tau nei ua e whakamanatu ang lalahi tahe ke mahina hapelila pia whoki ke mahina ha o ke topa. Koe tau e kua mole atu whoki ni longa ona e tau tala. Koe amana ki ke whai matakau he tau hukui koutou ne kua amana ke kua tuai ke matakau ko kalipuli ne tau whilakutaki ai e whilakutaki lahi ia he laulangi. Manata Niuean ko putuia Niuean ka whoki. Haka mnau atu ke tau whamua he laulangi. Haka mene tupe mone oa i ka ke tau se e tau pepa ke huhu ke watu ki kalipuli tonga ia New Zealand mo Australia e ko aiti putuia Niuean. Ko e kakano ni ha kua nā kai o tau whanau he tau tūru ki kalipuli he mongia. Ko kalipuli, nā tāmata mai a kalipuli, tāmata mai a Anzac, ia uafu marima, ia Berila 1915. Ko mena ora ia tau tūru, ia maturi a topa 1915. So ke mena ia ne ipoto ia Niuean ha koe whakamanatuanga whuke ia koe taha matapatu mena whakamanatuanga seu tau ia ko kalipuli. Ringa tau se pia to palangi whakarateu ha koe mena koe mangahara tono ia ne tau ai ne horo e toto me longa do mumui he tau fuata New Zealand mo Australia ringa roi tau tulu e ia koe mrea ua furuafe he tau fuata ringa molea e hong furuafe ne mamasi mai pakia he mangahara na i kalipuli ko mena ia ne mahuinga lai he tau palangi Australia hai tau koutou ne o he mangaria me toka loto tu mai lo tu ya huia ya en ne tau se lo to Anzac ke manatu aki e mangahara to ni ni malingi to to e long do mui do fata ha ko ngai hu ni we ki kalipoli kai ku farani e si lo e mu mui foki amna ki foki farani he 216 ke fo manatu hara toru wanga mena taheni fo manatu kalipoli ka do Britania yai kai mana ka farani ke fo manatu hara toru a seu tau he 216. So ka taha mene ne tau piranga i me whakatwhon. Si whakaue ke whakatwhon ha kua ki sia mai bia whoki. Ke bihe ka ni taria mtoru ha ke o ki kalipori ka late ke o ki wharani.
si mana hake mai tu premier mana nei si mana tu whakaui hakua la pia tu mana tuang si ko whakamau pia ke lato me tau 216 ke otu e malanga Niuean. Hanga ua tu foki e matakau ke he matahiku mahina neha a pelila koe tau whakamata tuanga Anzac ke alo tōru ni ko tuku lele te mui ko fitani foki o nonuanga he matakau koutou he talahau e Charlie ke uina atuai e tau Niuean ni kua nonofu atuai ke he tau mutukehe ke hohoko mai foka alo tōru ke whakawhiawhia tasi au tau ke mahina ke topa ke whakamata lahi hado tōru tau koutou. Ko tau whikawosi hane whai whakamau pōpō ai mo i whakatalo ki ai mtakau RSA ai muna ki ke kau whakataha mai o se tutanga te motu. Hane whai whakatutala i whahi whakako tama he motu mo i taha matakau aonga whakamahani mai New Zealand ke he ono-onuanga ke ngahua whakataha mo i tau aonga he motu. Koe tau kua moli atu ni kua hoku atu ai e uru whakatonu he whai whakako tama whakataha mo i e komisina he whai puri ngahua e whakawhano kua atapana seo ki motu. Ke whileweia moe whalu mai i alo tōru e te whahi whakako tama i New Zealand ha koe tahana wala nei i lalo hefo he tau whakaroanga whahi whakako tama he NZ8. Mai he whanuanga ia ni ko mahi kia i ke whai matutakianga moe whalu i alo tōru ni kua whakaholo i tau aonga Niuean ki New Zealand moe manako whoki ke whai whakatokaanga poke maweheanga pawaki. Tala ni ke kumi e taha puhala ke moa e tau whakawhetuyanga he taha aonga whakako he tau tama he tau whanau kiki ke he motu ko New Zealand mo e whahi whakako tama Niuean ke he motu nei. Mishka mana ia ko anono kiai tau mamana kianga ke moa e tau puhala ngahua po ke mai kiai ke kau whalataha ke wharua a tau ngahua. Moa e tau ngaho ke o whewa ke tau whaiaonga, he tau aonga neua. Ke moa e tau puhala whakaako, mo e langamatai ke he halauturu ni a tau ngahua whakaako whoki. Haka mai longa whoki mauturu ki New Zealand, ai malolo lahi ka e curriculum ke he anga mamahani hatau tūru he motu, wanga hau Niuean mo e tau anga motu hatau tūru, si mina ia mitaki ke o mai e tau whaiaonga mauturu, ke mua whara tau kisianga mo tau whakakoanga ia ke he whahi whakako tama Niuean. Si mina ia ni anono piha mauturu ke mga hau nei, tau lahi whiawhia ka eke kua whakangahua pihia mo e whakamori. Koe aonga nuku tulua kua whakatua i he tau matakainanga Niuean i New Zealand ke mangana ko mangele ko pule ki ai a Ron Hiku Viviani ke mga honei mo i gisi e malolo whoki halau tōru ke whakaohoho e whakaonganga he wangahau Niuean. Kua whai whakahoanga whoka lau tōru ne kua tausei ke mai ke whai ononoanga whoki ke langmatai atu ke tau whakakuanga he tau whanau iki ke he tau lotokaina. Kua o tua ia mauturu he mena ni hinga koe home base. Ha koe haiai e tau puhala ngā hua he motu New Zealand ke late e mo tau whanau kiki ke he tau whakatokaanga ka. Se haiai e mena ni hinga koe center base ni ngā hua ni whakaako e tau whanau ke he tau poko aonga. Haiai mo e mena ni hinga koe home base. Tunga nei ia me ke he whauro tau mamatua tau tūru ke reweke tau whanau ke he tau kaina. Kai nā kai ni koe reweki, kai whakako. So koe, taha patu ngā hua iha mauturu ke mga honei. Ana mauturu ha koe tōre lai sini ha mauturu e koe whakangahua ke he whahia. Siau rimu o furu e whanau ne o he whakakoanga ia. Tō tahe furuala haka koe kakano. Ngā hua whakalataha mauturu mo e tau mamatua ke he tau lotokaina, he tau whanau, ke mua e tau whakakoanga. Mōri ni koe ngā hua e tau mamatua ke he tau lotokaina, kai haiai e tau puipuianga ke lata mo e halautura tau puhala ngā hua. Si tau whakatokaanga ia, na mai ni he whahi whakako tama New Zealand ke pehe ka eke ke reweki po ke whakako tama mauturu ke he tau kaina, he tau mena mauturu ka nono ki ai. Koe taha mata ngahua whoki halau tōre talahau e pon ke tā langa e taha aonga whoo ke mata kawi ko manurewa ke whakalaulahi atu whoki e puhala ke whakamalolo e tau mo i whakaako e tau whanau ka mata mai ni he tau aonga whakamahani. Kua mana ki ai whakalahi tau mai ke whai whakatokanga puke mahawehianga ki tau mga himua
Koe mga honei, hane whai ngā hua e whaahi whakakotama, ke tau se ta pepa, ke tuku atu e ke whono iki pule, ke moa i e opoianga mai he whakatawhono. Kua tā whakaholoanga he komisi fuata he Ekalesia Keresiano Niue, ne kua tau se ke whakahohoa e tau fuata ke kau whakatahe ke tau ngahua mai tau mui whakanganga. Kua whai whakatokanga whakawhiawhia sipote ne kua whakatoka ke lata mai uki wahaloahi matulea Yesu, moi kua amana ke whakahokua ke maanga ko tamakotonga. Kua tau whakaholoanga he komisi tau fuata e Ekalesia ne kua whamahani ke tau se ai e tau tapua kianga ke tau kuata takitaha, ka kua whiwhiri ke hiki whakatose moi whai puhala fōu. Ke whakahohoa e te fuata ke hua ke tau whakaholoanga ne kua whakatoka ke lautolu. Le talahau mai he taha i a lautolu ne kua whakatoka te whewa nei, ko Reverend Ingasia Mokole. Kua whakaholoanga ke whakahohoa e te fuata ke mahani kau whakataha. Mai kua taha ni hane te puhala whakaonga te whewa sipote, ke toho mai e te fuata ke whawhangu e te loto whakaanganga mo e whia. Kua whakaweanga manatu ke lata mai aho, te ono ki ai, kua au taha wheo mo iaki mo e whakawhehele aki. Tō mai ki ai ke tau whewa sipote nei, mo puhala ke o moi e tau whakaweanga ia, mo puhala whuki ni ke tamai whakatahe tau whewa whia, tau anga motu whakataha mo e mui whakaanganga. Kua whangu me ui na whakalapalapa i he komisi fuata i te fuata usi motu, ke whakalataha i ke whakaloanga Easter ke haunga fua whai te pahau ki tamakotonga. Kua hangawa o tatatulu ke he o kioki wahaloa ke lata mai whakamanatuanga he matulea Yesu, wai amana ki ai ke whaihikianga whakatose ke he whalo tau whakaholoanga. Ka mata mai he ahawhalaile pungi ke hoku atu ke haunga fua whai te pahau, to o kioki e te tangata ka hua whutwhono pia fuki mai te whanau aonga. Koe whakaholoanga he Ekalesia Niue ke lata mai te whanau kieki koe Sunday School Easter Rally, kua hiki ai ke whakahoku ai ke awhiawhia hau tapu, hak wahai e te whakaholoanga mauku ke he motu. Kua mina ke i fuki e motu ko New Zealand ke hiki e tau tula ke heo ki waha tapu. Ne hanga watu ki ai ka mata mai he aho tapu, aho lima ya pilila, to liwa ke tau tula ki tua, kai nā kai whai hiki ke lawia ya Niue. Koe tau hiki anga ni ke he tau puhala wakalele me tau tula, ke la tai mo New Zealand he talhau me Plains Travel, to nā kai whai hiki anga ke tau tula ka hoku mai wakalele ki Niue. To liu matutaki ai e tau ngahua ke he aho ue whai tapu ka hau, tunga ni kua whamahani gai, wai amana ki foki ke hoko mai e wakalele ke ua aki ke he aho ua he whahi tapu ka hau. Pena ai tau wala tau te tupu ke lata i mai whawhinei amana ki ke minui nei o ki o ki whahaloa ni hanga o te kei, to liliu ke whawea penei foki ke he aho ua he whahi tapu ka hau. Ke no nofwa, manini po to liliu ke whawea.